mga daitang. Ya falu kami bai buat de zoaya ita Yesu Keriso. Bafa umasi lo balangi ama. Bafa busagi hihani amunino. Yadu. Baru ni fatuna kedama kuande. Teale ya morai bazura. 5 moze faza walu. Baru genga wafitu irugi fere walu. Imane badai teromani lo balangi. Badana sisaki sai ohe daunga lo balangi Yehova. Badana sisobombo ba umuni dana babawa. Soulu bazaloo ba soulu bahili. Tana sisofake ba sisoriki ba agu. Babua ara badalimo. Tana sisofalo ba sisowewani. Tengah tanah sambuang bebalazong, no tanah si soman fifu hadia iya, tanah sosialikara banikaru tela garamba bahili. Nano mangal dania, nano abuso balsu no lo balangi Yehova, berdana si sekian de nibenya hu. Lagi si bai fabai olifu lo balangi Yehova. Fabe bato bolo urusannya anda, awe huku ada, awe gama huita, difai magu kema ekhe, na busonda uga dania, balau kemomo siseki, aitu bu oya zawi babiri birima, banafa na kuhir banaa, natido fefu adeli sokeu babai fayawa dedeu. Babai olifuga lo balangi Yehova sino mangheta ya uga badana misirai anda badana bazino mai esahuyo sino mamatero ya uga badana si mate anda si bolo si bai basata ita bazi so ula so selfu batongo badana sino keli basile idana sino mame itu idane sangumbu-ngumbu muroy bagara sa bee. Sino mame itu mana andeng badano si mate silo laray may layrat tuaw babang hundog ya ugam baba bananday ya ugam ina ihaw ko bagot tadania babay umanede dew fabolegu ba fadi dangagumbur wasukhugu ana ade. Terus dahulu balangi Yehova minuyaya jami ifabulum baba ngali anak baba malu amabulalinya anda sinomu bahalu yang kedatuau si mane bago mengadaikan itu Yesus isoba zuhuku yawa Indonesia dedema mangeran musi daruma limuan. Eko masih fofa boleh kehau ni amuli. Yan. Amay na yung masih iba kazuaya ita Yesus Keriso. Ubay ta mafifu. Shalom. Yahuhu. Bambarewo ni fatuna ke dabazi mga klande. Yaya da uroy salu walangi bandong Israeli. Ni faimania paginonin niya muzi. Natafagi baba mo boro ayah daw babang heta ironong Israeli badana misirai badana sang sabuyo ya ira te duna badao wa fawlu fake waranong Israeli badana si mate bahiza amaina de aruta larugi dana sinifabu khura lo walangi mata neganaan ande bada ifuli ifasugi bada dera lo walangi ina boy olifu ira lo walangi nanularu gidanya dan amabulali abano bezi to bali tri bada romalia de boy olifu amaina samati bakazo ita Yesus Keriso bagino to ande atoni ha sino olifu sombuyaya
dana berenwaruru dede ba isi dede bazaliu taya bazaliu faru sehingga olifu bangandro olifu baba musumangi luwalangi olifu baba mi efasumangita olifu babi ami bangulua bakazo aya lemindo mano olifu ira babanganda sa hakul amay na samati bakazo aya ita Yesus Kristo tentu manofu ita iwisa iya ni fotoiniha sile olifu luwalangi sura pangabali yang namanya iwisa zile tolalo ifalua baba orinia Sara eyada boto ailada bazura Sara kurindo bazaondo ngabadwabulu ibe isumangi lubalani otonia sidua eyada todo ailada bazura gamedola bazadua atelu rugi ayati 20 be ehegu dedu ya uga unoku yang masih berublala ada hegu sitalu ayada fanganda fanuno ayada babu kuzinuna nomor telma tua telma fasiwa ayati 2 bokai baba baba nuno hauga dedu baba ngadu basi efa ayada bele dama atafagide bazura Sara kurindo faza fele nga wadua imane balai migu mbe eyawa maifu badau doziami balazi vaibani sunda za musana fabai abenala uzarago nasunda amay na samati bakazuaya ita Yesu Kristo da ega muata da eva auri niha sile mangut lifuga ologalangi baba auri niya eba no bezi to bali tuho badaro maliane eda boy olifugo Jehova Sara meya ya zolo ya ugo badano sisuki sifahana sokuna mga wafitu irugi zifulu badai iduno iwisa dano sisuki alo sifahana balazo ni fasolo balangi ya ira eya da badano sisuki say ohenda ugalo balangi Jehova badana si sombombo ba umbu ni dana babawa so ulu bazaloo ba so ulu bahili tana si sofahi ba si suriki ba agu babua ara badalimo tana si sofalo ba si sobiwani tenga tana sambo ambo balazo no tano siso manufifu hadia iya ama ena da eda ni fondeke zisaki tano ni kamu tano fondeke wa haututu dozi sodoki ya iya nalobalani ye tandauno Gizraeli abangarengaru yo irabadana sisaki sifana folded banfa omusuded sino amay dulada ita andiya ita sino banazo ayamahan Yesu Kristo ihita ita badang gafuha badang za musabuyo ya ita bahkan amay na lo iro ita Yesu Kristo ibe engawale zokuna fefu hadia ia ya asoga baba orina be kesehatan sisuki fefu damay na mamanufay buat de ba formasinya
baba aurita ya itanya Kristo manimaku. Imane badaro malinia wahiza faunda khuniru gigamuzwa gotudano ando ada taila ibisa wa umasi lo balangi lo edona iya lo umasi iya na itande fabali bafaroi lo balangi na irono gizara eli yohe ira lo balangi bambumbo simanugo ita manuania manema kuadri yadani wa Yesu ya odo ni dana gumu fa auri silo aitu dozi samadu idana ni be ego limana uwahide de irugi zilo aitu ama ina hadiani dano ya daro malilo balangi taro malilo balangi daozi no tubali idana baba auri adri ada yaugo samati na idana abana umasio senda ba auri silo aitu ai ondasi Yesu na lubalangi uhi ira badana sisuki ada dana sisuki anda yam irama ina iya daudu da ando ya itamani mau ama ina da tabali ududa andi tanu sisuki tanu saurisinano iya da natafalwa za tulo irege dan ya muua buah sisuki buah fatulo lubalangi hetan dono gizara eli badana sangu sabuyu ya ira si mana amai dola dau ita andi gimana mau khuyami rama ina anda tagam banwa zuruku banwa faudedu medau danya zitubali tano sisuki sino ya molago sino fabusan lilo balangi baba urida dozia ita za musana ando heya uga samati heya mi banwa zo aya Yesu Kristo no may toba gulidan baba ngayta ya ita bahoro ina tasanda ba auri sila ay tukati patahama suhuko ando si fahona nahiya fa uhahawti si dua tuho ya da bai olifu Yehova dua meya iaza me oroisa ina bai olifu babolo oya iya amaina samati bakazwa ita Yesu Kristo no ibe ego roisa ni alobalangi manonu Israeli ni faimenia kamoze so fulu goroisa amaina yutrai sara ofeta fulu izarazara madao ada zitobali famaroda baba orida dozi ita sino banwania ando amaina ino bai tebulo ita baba malua baba lo roisa lo balangi ando natafagi bangabwania si felendua ofeta ngabwania si felewalu padai iwa na abuso na uga dania walau kunomo sisaki ay tugu ya zawiu babiribirimo anafahana khubir banaa nati do fifwa de ya jisukhou babai faya wa de deu babai ulifuga lo balangi Yehova ama ina itenawan daw nung Israeli law sanda va hau dedu law sanda va umuso dedu bay bali fanguli fuga Yehova malubalangi mana kita anda ita manuanya Kristo manimang kuamaina mungkin ibe ke dalam balangi nabale zokuna lefamu ambeta akan ibe sukses fefu segala usaha pekerjaan yang kita kerjakan kadangkala amaina tanpa kita sadari tabali fanguli fuga bahkan tubali fayawasada irege ulifu ita lobalai
Malku ande itenawa itambadao. Ena ubay tubali fayawasa dededa. Bahkan tubali fanguli fugoda loba langit. Mga wafilibitu itinawa siba ita. Ena ubay watadaw fabalaku ba faabe edangaku bura sukagubo ana ade. Tadaw Yehova menoya iya zame fabele. Baba ngalui anaa. Baba malua amabula liniando sino may bahelu iya kedatuau simane mahu ama ina lubalangi lei tenawa ita natalui zoguna kuda namuana a ita tetapi imane ibadai beito bali fayawasa duduta bahkan beita bali efa abeleku bafa beedangaku bere basukhgu wana ande itinawa ita padaku leido nadadalo walangi na sukhuda wayawasa bawa auri ade ana maina bero netingani hasolo oroi sa ita na sukhuda gamwata simano yaitolo ita lo walangi manganda ita hilo walangi amazwaya ka Yesu Kristo tudo vai boa de Deus ba formação ba khumande na makhande tola farugi ga khumanu mo tola mega telefona zo aya baba nuno baba mola khumteo anya de masawa gulu khutwa Yesu ni mane setu zinali vai boa de Deus ba formação ba khumande tera darumalimande sino marong mau fasuki say badaduma ina ubi maulifugo ka uganda no malangi namanda kiyan yamuni mga bulu baba masusuki badaduma regi dudu dan yaswe balala bu fanuma balala bu rima siruma balala bu hiteduma balala liuni baya dangama lema bali fayawasa lema bali fanguli fugo malu dau ko yaugul olangi abato gibanwao ni Kristo ususini amba samba sino de gereja PNKP melalui siaran tayangan ini gamo manganda sa mahira ya uga fawu ya uga rorogo ya uga beo haude de dozi sino banwao legi Daniel aitu na suno bala fola kami de bazuruku yawa endaga tua Yesu damato manendaga badangau kheu amalu balangima mangada daga ba kezuayaga Yesu Kristo ba kegihe hani amunito yadu